tackle na no pawe. Sa stupid asshole hopes in adoye no. Wo hopes in adoye wutimi nya no. Se wutimi nya no. Ebetra wono mu didi obi yira temu a. Di wo yire fun na. Oti UTV na tem. Sa krasi ni ba na oti UTV ono didi na tem. Abuafunu wo hopes in adoye kra wutimi ni ayi gift ya adoye da. Wo ni parfum tantan sa no utimi ni pa gift sa krasi ni ba gift adoye no utimi ne da na wo Samira Bawumia na wo kwakwacha no Samira Bawumia no nya pretender wo utimi ma me di matem emetina radio stations emeka nsema kase anwu me hu fin na me hu ana masa ba ba fe me si acho kwase apanyi na wo obsi na doye se gift ayi Samira Bawumia hu na wanche wa wo ye hwan wo ye hwan ni parfum sa no wo ye hwan kwasi ampanyi wo sori na me krom na aboa wo krom mo di kwasi asem wo no no hwan na watimi akuno hwan na watimi akuno ye kai kwasi wo ti abrocha na wo nya adwuma nya MPP na de wo ba Ghana na be ma wa adwuma ye aboa funu wobsi na do ye ni parfum a wo ma yaso mo nyoye ade wo ye hwan wo Samira Bawumia si wonchia wa wo ye hwan aboai wo ye hwan as obisa do me ayaso nko adidie agimifo ye ne kan sa no ma wotakra se no mutubom wo kwasi ampanyi nti no akonya kurase ni dwamafo ba na ware no awone ne chi wono ma okodi ne ho ana odi sika abrama ade to aduane adi aboafunu aboa obisa do ye wo ye hwan Ghana ye nsuro wo ye hwan yet ya baby ni ya dwene ne ya be ya ho a obsina do ya memfa ho ma o na se wonnim na se wode wo ho ba wonnim na wode wo ho ba ekoya do be fa so Ghana ha no ye nkwa ha Ghana ha ye nkwa ha kwasi ampanyi na okobu kotodwe epa oba cha o se won wale o ne fa pepa wani muguase na wo kwa akoware obi susu kra wo sa akoware ya ni muguase ni ba a wode ne twa to plate so chicha etwitwa ma asofo ne ayi radio presenters AD because of perfume abuafunu atisa wo ba be di Samira Bawumia atem hopsina do ye fun tantan ye wo ba be di Samira Bawumia atem se hopsina do ya nhwe ne ho ye wo Ghana ha no pa no ye na adwen se wa ye na adwen se wo de na ni si Bawumia ene Samira so no ekoya ye de ne be fa so wo Ghana ha no nko so na ni logo kpokro no akonfo ni abusomfo no mo no kro mu di asem kwasi ampanyi wo ye hwan wo na ese nka wo mu twa uti adi go kro mu bosom ne so fisa wo to no mu ye useless animal yes wo ye useless animal enti ese nka ye twa uti di go kro mu bosom ne so fisa no go po kro no wo gu kro na ni mu ase ankasa wo gu kro na ni mu ase hopsi na doye aboafo wani mutefu se fufufunu aboa wo gina honom no Samira Bawumia na wo didi na tem na wo mfere no wo hu na nim na wo mfere no no Canada Japan obi a wo nipa da sani a ye bia wuti so asa akata so wo ye papa pisa mami wo sori a wo mfa wadro nom na onam na wo jimi no wala nchemanten se wo MPP party ni kwa ye de ma wasa brinka party ni ke enwu dadada enka party ni ke enwu dadada mesese wo man hweye no man ko ma no antuma am ya fa ye Bawumia ama power no mu ye o madwe so ko be di nsam fu a kye ya ye no mu bia se a no twen wo mo pa yes pepepe ya se a no twen wo mo pa na dia make ne se delegate for MPP be ko opposition na efri mu ebe ba power efri mu dia wonam na wo poso gbegbegbe se kraman no onu wo se mo fa ne mra onu kro ya no se mo nyina mo agime mo ye moa no no ya ne yakura se o belong to that party na se na wo ye delegate na so be ko akwagiska na wato amana nyame o hwe ye nyina onyipa ba akofo entimi ni di ema na nye ye wiase wo bia didi eye bet die wo hu mobo ne no ekira wo kɔ ne nkyɛn a wo no na be se hu mobo enti delegate fo ye pamochew ye sremo monkoto aba no fa ma Bawumia bum monto aba ne ma Bawumia bum na nya wo se wo ye be ma no
ono dia say delegate one koto aba no Mr. Moonlight mu am for Moonlight so wo so oye bema no delegate koto aba ne ma Bawumia na se start your campaign for 2028 na wo se wo betie asima ba betete yan ya omo ntwan we will match them boot for boot. We will match them boot for boot. Yeah, no binum ye man, so yanya masa o. Ye be face omo boot for boot pa. E wo Ghana anu ma mo hu say, ye ntina ho no mo megu party ne ma ye yo. Ye ntina ho e mo megu wo obsina do ye wo free hen, wo kura wo free hen. Bisana man. Na ya MPP no obi aba party ne ma na ya man position a. Na ka wo so be mpa kura se ni be ma wo ya na no tenten se prekoi. Enko no oba ya no mama ne ko Ghana gas obi ti MPP mu dadaada onya position enso kwasia bia be ma ne ya di position ama no ene owusu bempa ena e kan kwasia se mo fa MPP mu na ye twe wo mo wo be ma jimifo a wo ntumi hwe wo ba wo be kasa atia mesi wo mo di o mo ntwe ye ne ye ba o mo ntwe ye se di o ma boa wo mo no yeso ya boa wo mo be face wo mo pa enti delegates mamu ko jiska enkoto abafun Bawumia order number 3 say munkaya ye ka gumosuma momote Bawumia order number 3 ena ye dankwa buzia dombo this is the time for dombo to come it womu ba it yemfa wo momra na ebe wi na de obekọ no ye be support ni pakwa ni support ni pakro say ana kufu ado obeba nipa da se ni to ni hudi na tem enso de nyame atro na watro nipa ntumi nsisa ne da wo kan Japan wo he fa pa ne fa e fata se wo ye president o he ne fata se wo ye president adai wo ba wo so wo pese ye mfa flag bearership ma ye ni problem kadia wo betumi aye kadia wo betumi aye kan Japan na se wo se delegate no se mo de mo ni mo hwe kura obi a watena ne constituency 20 good years all free honom no the seat ne ma NDC ni or the seat ma NDC ni enti we no mo se mo kwa akoto aba ama no aba be ya ade ba ade ama MPP mo koto aba ama no obi NDC lose MPP lose ye kan Japan tutu ntuma gu so no hye NDC atade ibose mo se mo kwa akoto aba ama no munhwe ni ye na hopes na doya ne de won toto ne pa no womra na ya bi mu pa ama no womra no medi on toto ne pa no womra na ya bibi mu ama no omra no medi na one na yire ni mienu Ghana ha omo nkwa ha ma me pa cho me dase me so me dase mpa cho hwan na adru no so aya de wa no hwam hwan na adru no so yenko Jollof we dey do me so ntima me do na aha abuzu afọ me chechi obi ajo so papa good Jollof so ye da was party MPP party the whole Ghana ye nyina ye da was se watu ho asi ho se obeye djuma ade aboa osono kukukuruku no nyame hirawo inshallah so bacho Alan Cash ene ne nkrofo na beba o so mesremo Alan Cash or a non-entity here on your beer as you waste your time on so Alan Cash Nene na say ubikura say obetimi adi eku anim say you pikuna was so what no obi am forget it mon friend afafranto na obesan kura I resign ane because sa akwa no onyo bia ochichiri ko onyo bia oye leader enye nene hyase o hyase de onye leader only quality of a leader bia wonimu okasa montie nene ye nyina mo hwe hu se onyo bia o kandini enti se ekuo na wo so what no eye ekuo a wote se ne wo de beti MPP purposely say MPP no and wo pekwan bi so ayen ateti MPP no but unfortunately no party now de Banangasa is dead on arrival Osha said no it has been shut down spiritually you shooting it down. It is hard no ye no enkongo tiaga onye nipa ba ku sei emedinechi onye obi bia medinechi sa afafranto ku na ne wo no oni hopes ya do emienu nipa mienu en wo so obe dede enti be bia obefa bia wo ye MPP ni wo ye Ghana ni a se ekuo na wo yate na ye afafranto no enye UP bia wo pe eyibi keke because wo hu se afafranto no kra no enum guase enti wo afri wo hwe ohun ye no say okay ye ne sa de a ye mpedi party bi enfa attach keke enti enye UP bi afafranto ku na ana egusu wo
Ani into we MPP ni we Ghana ni a obi an forget alanchemante oni hopeless adoye. Sa papa no say ye beka no kra hopeless adoye. Or ye worthless or no bia wo Ghana ha say be say obi send bresa obeka no wazo. And you know why loud or kasa pese or kasa na enkofote nka. What you say? Because naturally they see a Ghana say MPP party or no bia enti mesra I saying some Haja Samira ye da se pa se sa de fun we one ban fan and say fi ene no ho kro amfa ba beka wonsa. What you say? Me de pa me hu sa video so wow lady we the massa me so na ma sorry wasia wo group as baby as often when yama nipa consider kakra ama ezebi na nado se o ye dede ebo amenti memwa yi kakra o ba be fa ho de aba o level class ni se ni baby na wonam no enye o class ni se ma me ni ku ni MPP for enti pe ebon bi mu na kokoshe se NDC nu na ho na o person ho na o free go back to your NDC hopeless adoye ye ka kire go back to your NDC udede na wo ye enkosi aga. There's no way MPP party yen say ye officially ye be foul say oba be party member any ye oba bako wa ma bako unya position bia o party mu bio and see political career no ye come spiritually it is how no popo no and fire ho and they say Alankash also the same thing o political career no ya ne aguso I see who be ni ho UP a history award there no and onim wo pese wo wi ana che say titifon enkwala na eba no wo adwe me am say UP na e wo hode da no wo leader aha the other waka UP na say wo aka say he's the leader of UP ntiwo na sa story no sa history no odo no de ne ho ba be baka aha ba masa Ghana fo ani abie Ghana fo num nyansa adefu we enya de aba be president e wo Ghana ha enti hopeless ending alan cash monfa mu Jimmy free yeso. Now me call back to MPP delegates ye besere mo amu ni say Ghana ha Ghana ni bia train Dr. Mahmoud Bawumia say o ma medi ekune o medi Ghana ni Ghana ni bia onu say after John Mahama no president all baba di yanso no Dr. Mahmoud Bawumia NDC for kura ni sa asem and is away MPP ni na say ye kwa delegate conference say o pese o send signal say MPP ba 2028 o flag bearer na wuni mo no koto aba no massive na enchire Ghana for say ampa MPP fo nyina ye wa den say nipa we ya na ye den e ba o ye delegate o northern region delegate mo bi meka nche mo say enya afa ne ye befa wale ka enya afa ne ye befa asinfo suka ono de nisika na ye ne hu yie omo de ba mu ni but doctor and a wood papa and imagine rich ideas and then ye youth no dedicate ye ho say ye be ye campaign ama papa no like yan dwene ho look at how the youth are campaigning for doctor political mavis young guys and young ladies look at how they are campaigning for this man. All this kind of wow campaign manager didn't start o first say you also be ma obi show down kra no this time when you were cheap because who you could shini you fan crofo yire ni ane na wo adwasa fokra na wo say on ja doctor ho me campaign ma o da na we di ni na say ye di ne kwajibosi akra bre Ghana o di ebufu kra mbe fine ni won court kama aman ni kwa sen aboka akoma we ye didi mampani. It is not a Chaco seller can an education or their my idea. A big dream. Ghana Jollof. Yatawachi Susumu, Unamu, the Yatawachi. Matiam, that's you knew I'm for Probia, but you could to join your catcher. They said, Bomami, I hope by my yang. My agent, Bonnie Bia, Jimmy Phobia, a Bafan Hobia, and yet when Uncle Post see. And say, maybe be a bone. And for maybe be a no more dear Chama to me a strategy. Kennedy Nakon, your market Nasia drop a strategy. On person we are pray. By
ye kotoko ukuma apema apembeba MPP ukuma apembeba Choma mpani kufo adwen papa nti ote wana ni mute Choma mpani o choma ayi nana nana age but the man is still looking fresh hey MPP for some moment ye mistake na wa udwa kokomoti si akwa weye nimu kura na obi oba ya hwe osime mpe ministerial post and so the contract akese nyina na ejwa nya pro no issue na yire so wa ayi position no so taking for 8 years political platform ben so na start campaign time ayehu na yire so oye campaign man MPP da political platform ben so and so Ghana Jollof anopa bia ujina ayi campaign minim say yen ma yejeja bia wakasa mesre MPP delegate mumma moni nkoto number 3 no kai wo badachi na yen kaisen omampani bi beba Dr. Muhammadu Bawumia Alaji ono ene be boyin se eka sika de na person ko ene ko understand de kura but when yan ho ye adwuma nkasa oko African countries he's been governor for African countries but owunyan sanin indie ne ti mama ne mind o so person ogina ye oko obewini we obesia ko obewini omo di nkwasase bra ye majority in parliament be ye fani na amendment ni aye no atena so ye ka asema na this bomomo na MPP from binuma na ede yensem ne ko you don't blame them Ghana Jollof pedapa ni emra ye national organizer no so yes say national organizer no peda ni emra no so yen so jam no this wunu o si pam wo mo kra so omo ka ho ne yakhye MPP yakhye asen na bi ka ho ba no ya tiato na bi ka ho Ghana Jollof akoma ne ko so me si ha